MC wa Kithimani Paul Mwanzia Muli kana Bulldozer asia kana ma MC alame oliana na uthukumi wa governor wa county ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti na kwa sia kwa kuithukumi tuni alama tesu ya na matane ngane mabata ma enende mokole ku governor kavindani ko Bulldozer asia wano kwende na kuthukuma kwa bakube na Mwandu wa Vinyandeti governor wa county ya Masaku ne kenda kisio chake kwate maendeleo Ben Musau no kutolose. Bulldozer ainena na si maskulu wa msingi wa ye mwato itina kutongo SSS ya kutamwa kwa kiwanza cha Mathau skulu ni uyu ni wavuthisi ndeto sia nyanya mbungeni ala methito maivo utongo wa governor wa Vinyandeti aima wetata mama valokita ndini wa uya wowa kunenga na mavata maisiosio maithio gako mayaja ngavana ndathukumite natuza kwitwa imwe we ngavana ailito thukuma kisioni kwaku utevo ata wenga nai utamwitetie kindu mana wina thina kisioni ata gavana no mana kana baye mwatu ni benda kiwanza choi nyamsia na ile to mutabia gavana no mana kana baye mwatu beze bele ile zila lelu ka bigaba ka lokoni gavana no mana kana ba ni benda kigundo boy ula wale to tobanya no ni MCA Kone kuya MCA ila siyazi ngavana ndaba komite mombe ne momambite ovaili ni mota komite MCA Bulldozer ni weveta kuende ya kuthukuma na governor wa Vinyandeti aimenda enende kumakwata mbau paimondo wenda omande wa Kibeti mwazu merele makamande wa Kibeti ne ma MCA ala me uthukuma ngavana momezo chume sio bakota ete wakitemetho twale de mande ya Kibeti na nyekija Kithimani ward ndikaenda aye mande ube ngavana wa Bina Wandeti nikanando mako megeta matetheke no lotenda aitetheka kisioni chake etele 2032 ya thela nikoto keso nene yange wengi kwa unendo mwe abubu ni ungamite ba ndio mubitha ando mako maye mwato ando mako ma Kithimani ward mwikezo kengwa emundu tweka ingavana wa Bina Wandeti na mwitweka Bulldozer nikana maende kuka undu mokite ata mokite nitwa thiimwe ase skulu ni uyu oye mwatu ni makathia itambia kutamwa kwa kiwanza cha Mathau skulu ni uyu maiwera skulu yo tautaithiwa na kiwanza cha Mathau tukako kama skulu kasembere kambia mama rutemewe kiwanza keno tani mwingi muno na mkulia niguo neta kala kangikambia niguo mama rutemewe kiwanza nasia na ngai ni wikanesa ne binda ya ngai ni wese ngona ngai ni wikie nesa ibinda ya lebikia tuse kiwanza nondo nyenzomere sukulu o tuisila ngongono isu tuizembe ngongono isu na ngai ndiona ni no biki no tuwiyete ne binda ya bika iseo ya maendeleo kumona so nundu wa Mathau wisevia nimeka talent ya michezo kuthau kia bau na evano kukuka jukwanza mbe nene kukuka peimbwa pe na pasi nene ukesaidia ni mambwa matona ukuka nundu kinini muno kesaidia ona mundu okaba nundu amatwiku alame ivo mundu anakisisia wisaidia isia na ikuka ona ndwenda usisia nundu katonyo kasiitie wiona nitauwe wakatonyethia wisisia keisemba Vilingi wa Mavo Mutongo TV kumava kauntini ya Masaku nye nita wa Ben Musau.